دم باش خوندکارین هیجا از ما مستحسنم اما ایرو وانه دویم جه پرتوکا زمان کردی رفا ششان ببین وانه اما ایرو بناوی چاندا کوچریه یه چاندا کوچریه چانده که بهتری خواهد جواکا کرده تی دیار کرن یعنی وکو هم دوزانن چاندش چانده هم بیشن میناک یعنی ممکنه چاندا عرباش یا کرده یا گلندن تشناش هفدو فیر ببن لی وکه ام بیشن باوایکی گشتی چاندا کوچریه بهتری خواهد نوا گلی کرد تی دیار کرن اف چاندا کوچریه چیه؟ کرد دما کوچریه ده چتکن دچین کوی ده چه کاری را دبن همو اف تیگهین اف آگاهین لسر چاندا کوچریه اما ایرو دوانه خود فیر ببن و ناس بکن اما ایرو وانه چاندا کوچریه ببن اما دست به خوندنی بکن پرتوک خوابکن سر و پلا دوازدهان پرتوک خوابکن سر و پلا دوازدهان اما دست به خوندنی بکن کوچری چاندا کردانه کوچری دناوا جواکا کرد چاندکه سرکیه جبر کو جواکا کرد هما بیجه جدستپیکا دیرو که هیا رو جامعه ایرو بچاندنی او لاوروانیه و مجول دبه دوی درباره ده بویا خودی زانسته کور ارنیگاریا کردستانی جلاوروانیه او چاندنیه را دستاییه خودی دشت او زوزانین پرخوشن دشت جی چاندنیه را دستایینه خودی آب هوایی که نرمه ورزا زوستانی برف زیده لی ناباره و هرتم رشه زوزانین وی جی زوستانان تیر برف او سارن دوی ورزیده کس نکاره به حسانی لی بجی لی هاوینان هر دورین وان زوزانان شین و گرمن ورزا هاوینه گیا زرنابه و تمشینه مرگو چیمنین وی پرن کانیه وی وکه روباران ده هرکن او بکرتاسی جبو چیرا پز او دواران وکه چرگه که بیداوینه کوچر دکارن هیا مها ایلونه بی پوته پز او دوارین خواه لوان دوران بچیرینن چیرا زوزانان جیا دشتان جوداتره گیای زوزانان پر بهیز او سوده جخواه بدست خستنا بر همین زیده جی جافکانیا خواه جی گیای شین او بهیز دگره جواکا کرد جبو با آوایی که حسان لاوران خودی بکه فیری کوچریه بویه زفستانان لی دشتان خودی کرنا پس حسانتر او بلی چونتره هاوینان جی لزوزانان خوارنا لاوران شین و پره جبر هوایا خوش ایش او جان کیمن هر وها زیده ایش او آزاری لپز و دواران زیده پیدا نابن کوچری جی هریمین گرم بر به هریمین سار فدچن بر خواه ددن کانیین سار او گویین برفه بشیوی کروانان دکوین سر ریا زوزانان مالوون آوان لسر پشتا حسب هشتر او کرانه همو پیدویین خواه لسر پشتا دواران بجهدکن هیادگ هیجن جه خواه یه داوی گلک روژان دمشن دناوا وان زوزانین خوش ده دست به جیانا خواه یا کوچری دکن زوزان شاهی گووند او دیلانین قیز و خورتانن زوزان واره پسکوویانن واره کو او کیدریان هیلینا چوک او طیران قادا همو جورین زندیانن سیابو هیلیز منده گیارش کرنگ کیفارک سوریاز بیگ پیوک سیرک ریواز و هر وکیدن اف هنک جوره گیاین زوزانانن گلک جوان گیایان درمانین هنک نخوشیانن هر وها بهنا گل و کلیل کن زوزانان دل مروان کیف خوش دکن اف بهن لچار آلین زوزانان بلاف دبه زوزان جه لیستوکین زاروکان دیلانین کچ او خورتان وارین شوان او بیریان
cihên serpêhatiyên koçeran in. Civaka Kurd ji ber hinek civan serdemên jor jiyaneke koçerî hilbijartiye. Bihar û havîna xwe li zozanan, payîz û zivistana xwe li deştan derbas dike. Di roja me ya îro de jî di nava Kurdan de çanda koçeriyê berdewam dike. Li gorî me di waneyê dixwendî me dî çanda koçeriyê ji ku de hatiye çawa dest pê kiriye û çi sedemê wê ne. Her wiha jî weke şîrovekirinekê yan jî wasfdayînekê ji zozanê Kurdistanê û deştên wê di waneyê de hebû. Yani bi tevahî wane behsa çi dike? Behsa çanda koçeriyê dike. Ev çanda koçeriyê çi ye? Gelê Kurd di dema koçeriyê de diçin ku de û çi karî dikin û çi sedemên vê koçeriya wan in. Ji xwe wek gome xwendî yani sedema herî sereke ku Kurd yan jî gelê Kurd bi çandiniyê û lawirvaniyê ve mijûl dibe. Ji ber vê yekê dema ku çêra a lawiran dema ku çêra lawiran li zozana pir bibe, Kurd çi dikin? Dest bi koçeriyê dikin, diçin zozanan ji bo çêra lawiran. Her wiha jî dema ku dibe zivistan yan jî dema ku payîz û zivistan dest pê dike, dizîvirin deştê û jiyana xwe li wir derbas dikin. Niha jî em ê werin ser wateyên peyvan. Em ê werin ser wateyên peyvan. Çar peyvên nû me re derbas bûn, em ê wateyê wan şîrove bikin. Destpêkê peyva yekem pûte. Pûte tê wateya bi destxwedîkirina lawiran. Dema ku mirov lawiran xwedî dikin, em jê re dibêjin pûte. Bi destxwedîkirina lawiran. Bi destxwedîkirina lawiran. Çêre ew jî tê wateya ew cihê ku pez lê diçêrin. Cihê ku pez lê diçêrin yanî lê em bêjin giyayê wî cihî dema ku pez dixwin em bêjin diçêrin, pez li wê de diçêrin, em ji wî cihî re dibêjin çêre. Cihê ku pez yan jî cihê ku lawir lê diçêrin. Cihê ku lawir lê diçêrin. Peyva sêyem jî kevî ye. Kevî tê wateya ew berfa li ser zozanan. Ew berfa li ser zozanan wekû di waneyê de me re derbas bû ku berf li ser zozanan zû bi zû nahile yanî demeke dirêj ser zozanan dimîne ew berf em jê re dibêjin kevî. Ew berf em jê re dibêjin kevî. Berfa li ser zozanan ku dereng dihile. Peyva me ya dawî jî çi ye? Mal û vil. Mal û vil ew amûrê ku ji koçeran re pêwîst e dema ku dest bi koçeriyê dikin hin amûrên xwe hin pêdiviyên xwe bi xwe re hildigirin ser pişta dewara û wan bi xwe re dibin. Ew tiştên wan em ji wan re dibêjin mal û vil. Yani ew tiştê ku koçer bi xwe re dibin koçeriyê. Tiştên ku koçer bi xwe re dibin koçeriyê. Niha jî em ê werin ser ramana bingehîn. Weke ku em dizanin her waneyek em ramaneke bingehîn jê derencam dikin. Niha li gorî wekû me ev wane xwen me şîrove kir, em dikarin ramaneke bingehîn çi jê derxin? Yani bi tevahî wekû ku me got waneya me li ser çanda koçeriyê ye. Ji ber vê yekê em dikarin ramana bingehîn çi jê derxin? Nivîskar
ئاگاهیان لەسەر کۆچەریێ ڕادگهینە. نویسکار ئاگاهیان لەسەر کۆچەریێ ڕادگهینە ینی بێتری خوا ژمارە دبێژە کۆچەری چییە؟ وەکە شیرۆڤەکردنەکێ وەکە شیرۆڤەکردنەکێژی کۆچەریێرە. ناژی ئەمێ وەرن سەر پرسین وانەیە ئەمی پرسین خوا بخوێنن هەروەها ئەمێ بەرسڤاوان بنویسن. پرسامەیە یەکەم بێژە کۆچەر چاوا دژین. کۆچەر چاوا دژین. پرسا یەکەم بێژێ کۆچەر چاوا دژین یعنی ئەم دکارن بەرسڤێ ژێرە بنویسن. چ بەرسڤێن دکارن بنویسن؟ مەدی مەخواند کۆچەر بهتری خوا ینی لە جهەکی تایبەت نامینن، لە جهەکی تەنێ نامینن، لە گۆری ڕەوشا خوا لە گۆری پەیداکردنا چێرا دەوارێن خوا جهەکی دچن جهەکی هاڤینان û buharan li zozanan dijîn herwiha zivistanan û payîzan jî li deştan dijîn. Zivistanan û payîzan jî li deştan dijîn. Yani em dikarin bêjin jiyana xwe havînan û buharan li zozanan derbas dikin havînan û buharan li zozanan û payîzan û zivistanan li deştan derbas dikin. Pirsa duyem çi dibêje? Pirsa duyem dibêje zozan cihên çawan e. Zozan cihên çawan e. Me dwaneyê dixwin weke şîrovekirinek dirêj jê re nivîsandibûn yanî bêhterî xwe li ser zozanan axivîbûn lê em wê şîrovekirina dirêj hemû nanivîsin tenê em dikarin bêjin çawan e. Di zivistanan de têrberfin û di havînan de şînin. Yani bawayekî Kurd tenê dikarin vê şîrovekirinê vê şîrovekirinê jê re binivîsin bêhterî xwe em dirêj nakin. Pirsa sêyem dibêje navê hinek giyayên zozanan binivîsin. Pirsa sêyem dibêje çi? Dibêje navê hinek giyayên zozanan binivîsin. Ji xewan di waneyê de nivîskar gelek navê şînatiyan anîbûn ziman navê giyayan lê em hemû wan nanivîsin. Em ê tenê çend navên wan binivîsin. Tenê çend navên wan binivîsin. Mînak, giyareş, giyareş, rêvaz, pîvok û em dikarin her wiha jî sîrik binivîsin. Ji xwe hîn jî weka me got hene lê em tenê em ê navê çar heva ji wan binivîsin. Vî awayî em bersivê pirsên xwe jî bi dawî dikin. Em ê niha jî dakevin ser xala rêzman. Em ê dakevin ser xala rêzman. Rêzmanê me jî îro em ê cûreyekî cûreyê xalbendiyan bibin. Ji xwe beriya ku em dest bi xala rêzman bikin ez ji wir hinekî ser xalbendiya biaxivim piştre em ê derbasî rêzman bibin. Xalbendî hin nîşane ne ev nîşane di navbera nivîsê tê nivîsandin yan jî tê bikar anîn ji bo çi her yek ji xalbendiyan erkekî wê heye. Ev erkê wê ji bo hêsankirina xwendinê mînak em kengî bi awayê pirsê bixwînin
ام کنگی بسکنن ام کنگی ام بیشن میناک ام يعني نویسا خوا بداوی بکن اف همو نشانه کو ام وان دنویسن دنافبران نویسه ده ام جوارد بیجن خالبندی ارکیوان چیه ارکیوان حسان کرنا خوندنی ام بزانبن چاوا باوای کی راست و نویسه بخوینن ایروجی امی جوان خالبندیان امی خاله ببن خال چی خال او نویسا او نشانه کو لداویا نویسه یان جی لداویا هفوکی ده نویساندن دما هفوکا ما بداوید به دقدا يعني ام بيجن واتيا خوا تمام كر دما كو واتيا خوا تمام كر لفيدا ام تشدن فيسن ام خالدن فيسن ميناك كل فرجي مره درباس بو وك دفي برسا ايه كم ده دما بيجي كوتشري يانجي كوتشر جيانا خوا تشاوا دجين ام بيجن جيانا خوا فيدا ما بهنوك داني اف بهنوك او جيكش خالبندي انا جبركو ام سكنين لهين واتا بداوي نبويا ما بهنوك داني لدما ما برسفا خوا بداوي كر ام جي هاشتن داويا هافوكي ام كاشتن داويا هافوكي ما تشن نفيسان ما خال نفيسان جبركو هافوكا ما بداوي بو هافوكا ما بداوي بو ام ما واتيا هافوكي تمام كر لفيدا ام تشد نفيسن ام خالي دنفيسن ام خالي دنفيسن مادام خال او نشانه کو لداویا هفوکان دی نویساندن یان جی دی بکار آنین او نشانه کو لداویا هفوکان دی بکار آنین امی وقت بیناسه یجیره بنویسن خال او نشانه کو لداویا هفوکان دی بکار آنین دما ام زانبن اف هفوک بداوی بو واتیا وی هات راگ هاندن لویدا ام چل داویای دنویسن ام خالیل داویای دنویسن هرو هاجی اگر ام هفوک اگدن دست پی بکن میناک ما هفوک بداوی کر ما واتیا وی راگ هاند ما خال نویسان پشتی وی امی هفوک اگدن دست پی بکن امی هفوک اگدن دست پی بکن او هفوکا پشتی خاله او هفوکا پشتی خاله دویکو به تیپکه مزن دست پی بکه دویکو به تیپکه مزن دست پی بکه یعنی ما هفوکک نویساند ما هفوکک نویساند امی میناک کی بنویسن جو بهتر وره تیگهشتن میناک دما از چوم دبستانی دما از چوم دبستانی من هوالین خوا دیت لویدا هواکا ما بداوی بو واتیا وی تمام بو امی چی بنویسن امی خالکی بنویسن دما از چوم دبستانی من هوالین خوا دیت ها انا مي هفوكا كي نه بنفيسن هفوكا كدن امي بنفيسن ما بهافرا ميناك ما بهافرا خوند يعني جي ما بهافرا ليست ام بالا خو بديني بشتي بيفا ديت ما خال نفيسان بشتي خالي اما دس بهفوكا نهكر اف هفوكا ما يادن هفوكا ما يادن به تیپک مزن دست پیدکه به تیپک مزن دست پیدکه مادام پشتی خاله هر دم ام هفوکا کو ام بنویسن به تیپک مزن دست پیدکه هرو هاجی تیپا مزن کارانی نکوی دن هیه ده نویسه ده دما ام بحثا ناوی کسکی یانجی ناوی جهکی بکن ام وی ناوی به تیپا مزن دنویسن میناک دما ام بیجن ناوی کسان هوگر، سرحد، دیلان، زیلان اف ناوی کسان نابکو ام به تیپا بچوک بنویسن هر دم تیپا مزنن گر پشتی خاله بن یانجی لدسپیکا
نویسه به لداویا نویسه به نیوه نویسه دبه لکو داره ناوی کسان بمره در باس بو اف ناو بتیپا مزن تی نویساندن هر وها جی ناوی جهان میناک ناوی گندان ناوی باجاران ناوی ولاتان ناوی نافچیان اف همو او جی بتیپا مزن تی نویساندن امی میناک که بیجن بریا سه روزان میناک دیلان چو تربسپی بریا سه روزان دیلان چو تربسپی ناوی دیلان و ناوی تربسپی هر دو جی به تیپکه مزن هاتن نویساندن جبر کو هر دو جی اف ناوی کسانه و اف جی ناوی باجارکی اف ناوی کسکی و اف جی ناوی باجارکی ام به تیپا مزن دنویسن ناوی کسان و ناوی باجاران ام جوارد بیجن سرناو ام جوارد بیجن سرناو هر دم به تیپا مزن دەستپێدیکە ئەمە وەکە دووبارەکردنێکی ژێ ڕێزمان لە ژی بێژن مەگۆ دەستپێکی خاڵ ئەو ژیەکش خاڵبەندیانە مە خاڵبەندیی شیرۆڤە کرد ئەو نیشانەیەن کو دنویسێدا تێ نویساندن ji بۆ هێسانکردنا خوێندنیش بۆ کو ئەموزانە بن باواکی ڕاست بخوێنن جەمە خاڵ چی خاڵ ئەو نیشانەیە کۆ لە داویە هەڤۆکان تێبکارانین ئەو نیشانەیە کۆ لە داویە هەڤۆکان تێبکارانین دەما کۆ هەڤۆکێک مە دقەدر واتەیاوێ تێرا گەهاندن واتای اوی بداوی دبه ام چی دنویسن ام خاله لداوی اوی هفوکی دنویسن پشتی خاله گر ما دست به هفوکه کنو کر او هفوکانو به تیپکه مزن دست پیدیکه او هفوکانو به تیپکه مزن دست پیدیکه دما کما خال نویسان پشتی وی خاله هفوکا پشتی وی خاله به تیپکه مزن دست پیدیکه هر وهاجی مکو ناوین کس او باجاران یعنی کس او جهان نه تنی باجار ام بیشن میناک گند ولات نافچه کولان همو وک جه تین حسباندن اف ناوین جه او کسان او جیب تیپکه مزن تین ویساندن نه تنی لداویا خالی نه تنی لداویا خالی لهر جهی اف ناوانا ورن ویساندن وی به تیپکه مزن بین ویساندن وی اوایی ام وانه اخواه بداوی دکن سپاسش بو تماشا کرنی بمینن دی کیف و خوشی